Knjiga Komad tajna Dragana Filipovića, novinara i književnika, predstavljena je na Svetski dan knjige u utorak pred brojnom publikom u Kulturnom centru. Knjiga o sudbinama ljudi u vihoru rata jeste svojevrstan dokument, ali i poziv, apel, najusrednija molitva da uložimo poslednji napor da budemo bolji i od sebe samih. Poruka je Radovana Mirazovića, jednog od recenzenata Komad tajna. Komad tajna, svojevrsni nastavak prethodna dva izdanja Vojnikove breskve, istiniti događaji, pojedinačne, tragične sudbine iz prvog, velikog, drugog i našeg rata, 90-ih, sa željom autora da pokaže, podsjeti, opomene da je srpski narod stradao više nego i jedan i ipak opstao. Da se ne zaboravi istorija, jer bez prošlosti ne može se graditi budućnost. Na prostoru Srbije je, svi znaju, 30% stanovništva nestalo, ubijeno, od gladi, umrlo najviše, ne u borbama, nego baš od posljedica okupacije, ali se malo zna, ja ovdje prvi put iznosim u ovoj knjizi, da je čak 60% muške populacije stradalo, odnosno ovdje u severozapadnoj Srbiji, u Podrinju, gdje smo mi čak 80%. Lekari, naučnici uopšte govore da preko 50% nema obnove. A mi smo, evo, još tu. Vojnikova breskva posvećena ocu Stanoju, nova knjiga Komad tajna sa posvetom majci Loli. Kako jedan od recenzenata, Dragoslav Dragan Mićić, kaže, obe su zavetne. Ostavlja pečat ono što sam i u naslovu recenzije dao, to je da je zavet, ova knjiga je zavet potomstvu, jer ova knjiga Komad tajna je posvećena, kao što znamo, njegovoj majci Loli, a prethodnu bresku je posvetio ocu. Međutim, jednoj i drugoj knjizi je zajedničko to što su zasnovane na stvarnim događajima. U odškinuti trezor Dragana Filipovića prisutne je uveo i primarijus dr. Predrag Tojić sa porukom da treba uvek biti čovek, a da trezori u duši služe da u njima obitava čovek. Filipovićeve priče osvetljavaju dobro i zlo rata, a dobro je čovečnost, deoba svega zemaljskog, odricanje u korist drugog, poštovanje opšteg cilja i lične obaveze. A promocija, kako rekoše, prazne knjige, uz prijatelje i poštovaoce, Šapčane, recenziju bilo i teško i lako napisati. Lako zato što se Dragan i ja znamo već 66 godina. Pa je sam samim tim i bio u priči, odnosno u opasnosti da budem i pristrasan. Jer mi smo išli u osnovnu školu i tako dalje. Zajedno i profesija nam je bila zajednička. Pa smo bili čak i u prvom dopisništvu televizije Beograd u Šapcu. A ono što je teško, upravo što sam rekao, zbog takvog poznavanja i tog prijateljstva s njim, da se ne shvati da sam pristrasan u svemu tome. Komad tajna uz sjajno kazivanje dočarali Branka Todorović i Mladen Ognjanović, a kako u recenziji Radovan Mirazović zabeleži uz priču o Draganu Filipoviću za svagda avangardisti, jedno umetničko delo ne može da izmeni svet, ali može život da učini podnošljivijim u svetu za koji je Dobrica Ćosić rekao da nije naš vek. A Komad tajna budi nadu da knjiga može da promeni svet.